Ke ngo 3-2 uTebza Ngwana kanti ke Mbanzo Mkweli bemvimba ke Mkweli sola ngaphandle kwenkundla Modiba uthola ngapha ke Mkweli Shaki pass bathola ngapha ke Motiba ufuna ukhatha nemenzo njani okay Modiba ku CAF Champions League bashaki eSpa ngo 1-0 nge-17 zika May uthola ngapha lapha ke Mkweli ushaka iphasi Mkweli lapha ke uCash ithemba ukuthi masifika le eThekwini sizokwazi ukuthi mhlambe ke si-attack okungenani umdlalo kophela mhlambe ke ngedraw ushaka itsamaya ngapha ke Modi uthola ke uBennett Cash ushaka cross nine goals shaye nje mhlambe o20 ashaye u200 ngale yena ku chicken usele phansi ke Mkweli fana besithende ngapha kuLamontville Golden Arrows Mkweli bemthola ngapha ke Modiba watrapha kamnandi ke Modiba uthola lapha ke Mkweli bemvimba ke Mkweli lapha ke uMasterpiece Morip sibemanze lapha ke Bennett zamushaya ibelibamba ke goalkeeper nyaka badlala ke ileague nemncintiswana nalapha ku CAF squad futhi ke singama defending champions awaye ke CAF Champions League Mkweli uthola ngapha ke My Prince kodwa ke ivaliwe indlela yakhe ke uthola ke Mkweli ibhola phakamisa ke Mkweli ngale ku blind side bemvimba ke lapha ke Sundowns uthola lapha ke yena ke Mkweli waphasa kamnandi ke Mkweli ngapha ke uCash Mayilula uthola ke Mkweli bemvimba ke Obas uthola ngapha Mkweli ushaya cross ke Mkweli sebenza move lapha yena ke Aaron wina abadlali nje kahle bayawina ke Mkweli ushaka ipass ke Mkweli uthola ngapha ke Cash ushaka ke cross engayindiza 7 ufana neMbaso washo lapho ke imbongi yabantu umzwakhe Mbulu zamushaya wasebenza uMalto eyamasanda ake sibheke lapha ayidela beliyene team Sibheka ngaphi phambili